Kardom, nili karbia berta thandang thari chesong teron. Aprang si berta thepi arjek tha. The Art of Living Dipuaro tumpen dolamaralong ninar kep an youth leadership training kepado jia puthak pherang kya mai kangni. DPO pen amo kewang ve asonamong kethonam o ademalong KSYC kahomrida. Carbing Long Temas Council kachupang lima puthak PP lapen UHDO tumpen Guwahati Digali Pukuri along dharna kangni. Non bertang tonpen arjek tha. Marvari Viva Bhavan Dipualong The Art of Living Dipuaro tumpen therini paying korai siarni por pai kresia por pen perangkya mai kepadupon. Therini paying korai siarni anerlo por pai kresia por pen Marvari Viva Bhavan along The Art of Living Dipuaro tumpen perangkya mai kangni. Perangkya mai along The Art of Living Northeast in Church Sivam Purna Chaitanya ahin pen lamthe ki jaipon ke imithang I oke pran ki misen vergia phan kapre ke seke non owe ki mietuma phan chithan chimum jia phan si perangkya mai kangni lapen non ki wangji thereni phaying koira ke thomarni pen niner kep aparman youth leadership training dolamara hawaralong paduponji bangso seke ki pialong RD ki pidunjia phan The Art of Living Director Sivam Purna Chaitanya ahin pen tuning repon bangso se kialong youth leadership training vocational training organic training haihuya se ke piduponji pusi pherangkya mailong pachinipon. Carbing long ang kangarlo lo charlia somara tumapan kang ni kapamisen Japan pura school along tinapan desk bench pen chenglo keto kadim blackboard haihuya mo kewang vea sonamong kethondam opu kat news channel along kepaklang ponajok therini paying koyarni ada porpai kresia pormalom lower dilaji LP school mate teacher gathering center along Karbi student and youth council hin pen tongsekot kahomrida bangso kahomrida mohut KSYC konchon bang Rajib Tokbir rap dihin rembang borsing kro pachut hangchon bang bipul tisu pen chenglo KSYC klembang potum chirap chitodun bangso kahomrida mohut lower dilaji LP school along ki bipon blackboard desk bench ke hino lapen file he hui ki bipon arek ke hino hai hui thekpon long lapen anparta lower dilaji along kido cleared up high school Ringbong home it's S school penching lo kapre school along homridam sila hai hui high school long sitami lason attack bench lapen desk kachike dong hai hui sit thekpon long kahomridam hot KSYC konchon bang Rajib Tokbe hin pen kaningje pona tengki bang hini supplier lapusona site rada hormu kethondam kechokchi beswas karma hardware ahempu komoljin lapen sarada akulada hempu monus agarwar atumapan inside vegnangji lapen bang so asai ki oi along kachirap do natai ki do atum setami inside ponangji pusi KSYC konchon bang Rajib Tokbe pen ningje pon Rongjoni si pinili tumla school along nang kahomri labang kala puhen lo je school along nang ke pale nei hormuan bang supply jitu desk bench lapen blackboard lapen dolang asona hormu nang kili nei hormu bang nilitum parnisi theklonga teng pen pini nilitum emethang jongjung emethang nilitum asong member pen nilitum thurpruchi hokma kalangma kalima puke patini ji panse nilitum pinila so school along nang kahomri Therini paying koirai siarni ada porpai kresia porpen ninia parman Guwahati rongsupi Digali Pukuri along People for People lapen United Hills Development Organization atum ahin pen Carbing Long Autonomous Council long kachupang lima puta kachisong padupon bangso kachisong hot kumatsi kachupang lima long kachirap kidoma labang sobang pubang piatuma mentok jirpen pipa jirpon labang songbong Carbing Long Autonomous Council kacharibom bidasing rongpi longki timung sopo luring timung irrigation PHESI kamalong asai pupen chenglok ongdung atumamen sitami pangdakpon dilaghi pukuri along dharna kangni bomahut Carbing Long kechupang lima puthak ke khangdun
lapen rai komasai ington nang jipu kehang tarampon. Corrupt and cheat. Karbi Anglong Police and KAC stop protecting corrupt and cheat. Guwahati along PFP lapan USDO songni celang pen ibo simhang chidip pen itum dhanang donang pok malabang solam thebang kala hello je Karbi Anglong along ke chupang lim kilit pik ajoine si niltum pini Guwahati long manang pok lo Kachupang 5 putak kachisong pen ajok dipu along bangso dharna kang ni Ponjiapan Karbi Anglong SP asay hemalong pen hukum sitame nang pipedet ajok si nitum ladak Guwahati rong supialong an kachisong nang koklo lapen nilit tumamuhor along piki ikachidi babangke Karbi Anglong aro kachupang 5 say lit pik ano bangso ajok imekechar anta kathirak lasi mohor piki ikpen kachidi pusi perangki tum karju ponahod ng pachinidon bangso kachisong ohod Assam Chief Minister Sarbananda Sonowar lapen Assam Governor Aphan Panongsi Pinpuralo Pajerpon Tereni payeng ko ay CRNI underlo por pay Kresia por pen Nagalim Council Headquarter Hebron along Tongkebraner Kebangdeng NSCN IM atum aliralon pen Republic Day Katalonpon Nagalim Council Headquarter Hebron along Tongkebraner Kebangdeng People Republic of Nagalim NSCN IM atum aliralon pen Republic Day Catalon Bangso Republic Day Catalon po na mailong alhisar po man pen Vice President Jen Reid Kohli Chitongdon Republic Day Catalon po na mailong Ajay megating pen por pai crazy minute grape ho por pen alhisar po pan kang tumkarni Nagaland Mission Movement atum pen Arnam Kardom lama kang tour Nagalim Ajay ni kachesong pananok be tumapan kachikimo Kachuphapo na luhi at tumapan kapachini naga army at tumpen drill display hayhuy pen chinglok ong dunga jay make ating pen sayang ding doaning samjin pen pachun pon pusi birtalong France adet arona pinpo Napoleon Bonaparte ningjilo ni lamta samalong kyun ipu alam theyawe la so alam keng dokmoka jikong terang arong inodathari un ipu akam unpu radang no peklang ponlo Sumindar attack manghume me akam ke claim na pen kapeklang atum doo un iakam unpu ke claim abang pulapen abang pietum sumindar along doo la so manghume me pen kilang meme ahod pen ahod ladak Karbi Anglong along ta clan bang pilang prong akam kapeklang artawe la si Karbi salam theta pulo kethek aklengawe akibiawe Dokmuka jikong terang arong inodathari idang mati lining koy susya kardik soketok along aso kordong pen anung anat warpit unke hampang along isi un puang tek kapeklanglo long kordong pen api ka chewarpit un athareke akaprek athareke kalilo lake jikong arong athari sirke bangdeng ke Charlie Bomb long kitiranglo Pinia berta bang kelepon si Kang Toniglo, langig bom thakad news channel, dumit hak me, kurang tu.